Ibihe byiza bakunzi ba Minembwe TV, uyu ni umwanya makuru, ariko mbere yaho ndore zimwe mu ngingo z'ingenzi tukuramburira mu kanya. Wazalendo bakozanyijeho na AFC M23 n'umujyi wa Bukavu, naho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje gutsimbarara ku gitutu cyo kuganira na M23. Ataza kubwira kandi ko i Burundi perezida w'inteko yasabye ko abazafatanwa amasashe kuzaza bayamira. Ikaze n'amakuru mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho na Nkunda. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Bukavu none n'akazi rimwe ku minsi 3 y'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2025, M23 yakozanyijeho n'umutwe wa Wazalendo. Amakuru avuga ko byabereye mu gace kitwa Karere Camp TV kuri komine ya Kadutu i Bukavu mu ntara ya Kivu y'Amajepfo. Nukurasana kwashojwe n'imitwe yitwaje intwaro bamanutse mu misozi ikikije Bukavu, aho bivuga ko bamaze iminsi bihisha. Wazalendo bivuga ko yari igamije gutera ubwoba abaturage, ndetse bivuga ko yari igamije no gusahura no kwihimura kuri bamwe bivuga ko bashigikiye M23. Minembwe TV yamenye ko zamaze igihe gito kuko abagwanyi ba M23 batabaye aba Wazalendo bariruka basubira mu misozi bari baturutsemo. AFC M23 irinze umujyi wa Bukavu, umugwa mukuru w'intara Kivu y'Amajepfo, ntaco iravuga kuri ibi bitero zagabwe na Wazalendo. Gusa akenshi amatangazo yayo akunze kuvuga aho amasasu aturuka ahungabanya abaturage, bivuze ko abagwanyi ba M23 bakurikirana aho ayo masasu ya Wazalendo aba yaturutse n'aho Wazalendo baturutse. Amakuru avuga ko Wazalendo bakora ibikorwa byose byagicengezi mu mujyi wa Bukavu imaze iminsi itavuga rumwe n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntambara yo kurwanya umutwe wa M23. Barafa ko FARDC yahunze urugamba ku buryo ubu hari intwaro za leta zigenzurwa n'imitwe yitwaje intwaro yibumbiye mu ihuriro ryitwa VDP, Les Volontaires de Défense de la Patrie. Si Bukavu gusa habaye intambara no Minembwe na Bigobogo naho habaye intambara. Ibitero bikajije umurego nyuma yaho twigwaneho isoye itangazo ivuga ko yiyunze na AFC M23 mu rugamba rwo kubohora igihugu cya Kongo ku minsi 21 y'ukwezi kwa kabiri nyuma y'urupfu rwa General Rukunda Michel Makanika, nibwo twigwano yirukanye FARDC n'abayifashaga mu bigo bitandukanye zo Minembwe. Ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryongeye kwikusanya nyuma yaho bamenye ko umujyi wa Uvira ukiri mu mako ya FARDC. Wazalendo n'ingabo z'u Burundi zifatikanyije na Maimai na FARDC mu gutera abaturage nyuma yaho perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye aheruka mu mujyi wa Kinshasa, aho yagiranye ibiganiro na perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi. Reka dukomeze kuri iyi nkuru ivuga ko DRC itsimbaraye ku gitutu cyo kuganira na M23 mu gihe gitutu gikomeza kwiyongera kuri leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje guhagarara ku cyemezo cyayo cyo kutaganira n'umutwe wa M23 maze gufata ibice bitandukanye zo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mwingara ishize leta y'Ubwongereza yiyongereye mu basaba ko uyu mutwe washirwa mu biganiro mu gufasha kubona igisubizo cya politike kuri iyi ntambara. Ariko mu kiganiro na BBC dukesha inkuru Judith Suminwa Turugu, minisitiri w'intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yavuze ko leta ye ishaka kuganira n'u Rwanda ishinja gufasha umutwe wa M23. Abantu bagera ku 8500 barishwe kuva imigwano yakomera guhera mu kwezi kwa kwanza, kuko abategetsi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeza babivuga. Abarebwa mu bihumbi nabo bakaba barahunze imigwano. Inzobere za ONU zibona ko u Rwanda rufitemo uruhare. Ukuri kuri nuko wateye DRC ari u Rwanda. Sa magambo y'umunyamakuru na Yasuminwa usubiramo raporo y'inzobere za ONU y'umwaka ushize ivuga ko abasirikare bari hagati y'ibihumbi 3 n'ibihumbi 4 b'u Rwanda binjiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gufasha M23. U Rwanda rwakomeje guhakana gutera Kongo ruvuga ko rwashizeho ingamba zo kurinda imbibi zarwo. Ibiganiro by'amahoro by'i Rwanda byarangiye mu kwezi kwa 12 ntacyo bigezeho nyuma y'uko u Rwanda rukomeje gusaba ko leta ya Kinshasa yakwinjira mu biganiro na M23. Ibi binaniranye uyu mutwe watangiye kwigira imbere vuba ufata umujyi wa Bukavu ndetse n'uwagoma. Mu nama yahuje imiryango y'ibihugu bya EAC na SADC mu kwezi gushize, abakuru b'ibihugu basabye agahenge kuva kw'ingabo z'amahanga zitatumiwe ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi banasaba ibiganiro bitaziguye hagati y'abatari leta barimo M23. Intambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatumye muri iki gihe u Rwanda kenshi rubonwa nk'inshuti y'ibihugu by'uburengerazuba rutakaza vuba uko gushyigikirwa. Igitutu gikomeje kwiyongera basaba ko abategetsi bago bavana ingabo zago muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Suminwa ati ariko ntazo barakora. Uyu yishimira ibihano Amerika afatiye Minisitiri James Kabarebe w'u Rwanda, avuga ko bizafasha gushira igitutu ku bashotoranye. U Rwanda ariko rwamaganye ivyo bihano ruvuga ko bidafite inshingiro kandi ntacyo bizafasha gukemura ikibazo kiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Suminwa yagize ati ariko ntazo barakora. Reka amakuru yacu tuyasoreze i Burundi. U Burundi perezida w'inteko yasabye abafatanwa amasashe kuza
kuzaza bayamira. Perezida w'umutwe w'abadepite mu nteko ishinga amategeko y'u Burundi Geras Daniel Ndabiraba yatangaje ko kugira ngo amasashi acike muri iki gihugu abazaja bayafatanwa bose bakwiye kuzaza bayahekenya. Ni igisubizo yatanze ubwo umudepite yari amaze kugeza kuri Minisitiri w'Ubucuruzi Marie Chantal Nijimbere impungenge afite ubwiyongere bw'amasashe mu mujyi wa Bujumbura. Umudepite Hatungimana Atanazi yagize ati uhatembera aha mu mujyi wa Bujumbura niho ubibona. Nyakubahwa umukuru w'igihugu cyacu ahora ashishikariza abantu kugira isuku aho tuba, gusukura umujyi. Hongeye kugaragara amasashe menshi cyane, umuntu ubajije akubwira ngo biza muri forode. Ndabiraba yabwiye Depite Hatungimana na Minisitiri Nijimbere ko kugira ngo amasashe acike mu mujyi wa Bujumbura abayakoresha n'abacuruza bakwiye guhigwa bagahabwa igihano cyo kuyahekenya. Ndabiraba yasobanuye ko gufungisha abantu bafatanwe amasashi zaba ari umutwaro kuri leta kuko yaba isabwa kubagaburira mu gihe bari muri gereza, bityo ngo kuyabahekenyesha ntibizatanga umusaruro. Yagize ati yimuhe ahekenye ayimire, kandi nka 3 cyangwa 4 5 nibazimira hanyuma bakaba constipe bazabwira abandi bati birakomeye mukomeje kubabwira gusa, azavuga aruhe natwe amasashi azaba ari kugenda. Umuyobozi yavuze ko abacuruzi n'abakwiriye guhabwa igihano cyo guhekenya amasashi bafite mu maduka yabo yose kabone niyo yaba yuzuye umufuka wose. Turagushimiye babanye natwe muri umwanya w'amakuru. Nimba utarakora subscribe yikore maze uzodukurikirana neza cyane. Nimba warayikoze kora like, share na comment. Minembe TV ndabibona dushe.